Бүгдэнд нь сайхан өдрийн мэндийг хүргье. Бүх удирдагч гайхалтай манлайлагч нартай өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг баяр сайхны мөнх чимэг гэдэг. За Супер Жампийн 5 дугаар зэрэглэлтэй фаундер, амбассадор, оюун нисгэлжуулагч багш байна. Тэгээд Батумад очихдоо 6 дугаар зэрэглэлтэй хүрээд олон улсын удирдах зөвлөлийн хуралд оролцсноо гэж бодож байгаа. За тэгээд сайхан морь жил маань бол үнэхээр гайхалтай сайхан эхэлж байна. Тэгээд 2 хоногийн өмнө про энсгэлжуулагч төрүүлээ та нартайгаа уулзаж байсан бол яг энэ цаг мөчид бас промонд фаундер энсгэлжуулагчийн архийг аваад ингээ та нартайгаа дахин уулзаж байгаадаа маш их талархалтай байна. За юуны өмнө үргэлж хамтдаа байдаг, үргэлж бас тусалж дэмждэг сайхан багш Харуул багштай. За тэгээд Роберт багштай, Пётр Силкен, Догон багш нартай маш их талархаж явдгаа. Тэгээд хамтдаа бас нэг зорилгын төлөө үргэлж бас хичээж зүтгэж явдаг хамтраг сайхан оюуны дасгалжуулагч нартай, хайртай сайхан шав нартай бас маш их талархаж байна. За тэгээд өдөр болгон гайхалтай бас синхрон орчуулгуудыг хийж өгдөг Саруул багштай, Гэрэлмаа багш нартай бас маш их талархдаг шүү. Тэгээд энэ завшааныг ашиглаад манайхан ч гэсэн сайхан зүрхээ зүрх илгээгээд талархлаа илэрхийлээд өгөөрэй гэж хүсэж байна. За тэгээ манай Монголын маань цагаан сар гэдэг гайхалтай өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг баяр маань болдурж байна. Тэгээд энэ баярын үеэр яаж фаундер энсгэлжуулагч төрүүлсэн бэ гэд манайхан бас их асууж ах шиг гэлээ. Тэгээд чимхнийх нь хувьд бол тогтмол ерөөхдөө сургалтаа дандаа өгдөг. Ерөөсөө сургалтыг шинэ сургалт эхлэхэд дараагийн сургалтын тоо ингээд зарлагдсан байдаг. Тэгэхээр сургалтаа тогтмол өгнө гэдэг бол оюуны дасгалжуулагч бидний хийх ёстой энгийн үйлдэл гэж боддог. Тэгээд бид нар оюуны дасгалжуулагчийнхаа энэ сайхан эрхийг үн цэнтэй байлгах үгүй юу гэдэг маань биднээс өөртөөс мань шалтгаалж идэг. Үүнд бол академи ч юм уу багш нараас маань илүүтэйгээр бидний өөрсдийн хичээл зүтгэл маш их чухал байдаг. Тэгээд бид нар тогтмол сургалтаа явуулснараа олон хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг хасааж чаддаг. За тэгээд олон гайхалтай лидерүүдийг бас бэлтгэж чаддаг. Түүнээс гадна тэр лидерүүд маань ч гэсэн олон хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг хасах тэр боломжийг өгдөг учраас тогтмол сургалтаа авах нь бидний хувьд бол маш чухал байдаг. За тэгээд яг одоогийн байдлаар манайхан дунд Батум явах уу яах уу гэдээ бас эргэлзээд байж байгаа хүмүүсийнхэн бол нэг өөрөө дурсамжаа хуваалцъя гэж бодож байна. 2024 онд анхаг Батумгийн анхны бас Супер Жампийн конгресс уулзалтын тав гарахад миний хувьд баг охин маань 5 сартай байсан. Тэр үед бол хамгийн түрүүнд охиноо яах вэ гэсэн л бодол орж ирж байсан. Гэхдээ ирзэнэ татаад өөрийгөө Батумад очисон байгаагаар бол хүлээн зөвшөөрсөн байдаг. Тэгээ болцлоо биелүүлээгүй хүүхд хар хүн хүүхдээ хинээр харуулгаа гэдгээ шийдээгүй байсан хэдий ч миний зүрх сэтгэл аль хэдийн Батумад очисон байсан. Тийм ч учраас би хийж чадсан байна. Тэгээ хамгийн анхны конгресс уулзалтанд очиж чадсан байдаг шүү. Тэгээд охиныгоо 7 сартай сар хүртэл Батумад очиод Монголоос 16хан фаундер энсгэлжуулагч явж ирсэн. Тэгээ анхны 16-г нэг болж гайхалтай бас түүхийг бүтээж чадсан. Тэгэхээр яг таад маань эргэлдэж байгаа бол өөрөө өөртөө хүлээн зөвшөөрэй. Та юу хүсэж чинь тэр зүйл чинь бэлэх боломжтой байдаг. Хенри Фордын хэлснээр та чадна гэвэл таны зөв, та чадна, та чадахгүй гэвэл бас л таны зөв, та чадахгүй. Тэгэхээр өөрөө гайхалтай бүхнийг хүлээн зөвшөөрэй. Тэгээ бидний хувьд бол бүтггүй гэсэн зүйлийг хэлэх боломжгүй хүмүүс. Яг тэгэхээр бидний хувьд гайхалтай 8 дасгал маань байна. Тийм учраас дасгалаа сайхан хийгээд өөрөө дотор байгаа тэр агуу хүчийг улам илүү тодоор тэмдэлтүүлээрээ өөртөө гайхалтай бүхнийг хүлээн зөвшөөрөөрэй. Бид нар өөрийгөө сайжруулснаар их дэлхийгээ сайжруулах боломжтой байдаг. Бид нар сайхан бүхнийг хүртэж чадна, гайхамшигыг бүтээж чадна. За бүгдэнд нь хайртай шүү, зүрх илгээ, бүгдэнд нь талархтаа. За талархлаа, баярлалаа. Вау, супер, Харрисон, смотрю на экранах. Уже все понимают, что да? Хотя на монгольском языке идет, но все улыбаются к сердцу. Всем благодарю и всех люблю. Сейчас перевод будет делать. Здравствуйте, дорогие удивительные лидеры и амбассадоры. Меня зовут Мухчимик Баярсахан. Я фаундер и амбассадор 5-го ранга. В Батуми я отправляюсь уже в статусе 6-го ранга и приму участие в лидерском совете. Год лошади начался по настоящему благоприятным. И я искренне благодарна за такой мощный старт. И я перевод сделаю своим малышам. Уже слышно, да, наверное? Тут вот идет. Сейчас буду... Сейчас. Мощный старт, да? Всего 2 дня назад я делилась с вами радостью рождения про-интеллект-тренера. А сегодня этот про-интеллект-тренер получил статус фаундера. И я очень счастлива снова с вами встретиться. Прежде всего, выражаю глубокую благодарность любимому наставнику Ихпаяр Сару, наставнику Роберту Петру Силькину и Владимиру Довну
Благодарю всех коллег, партнеров, интеллект-тренеров и свою команду за то, что они всегда рядом, а также благодарен своим замечательных учеников. Отдельная благодарность наставнику Сарула и Герельма за прекрасные переводы. В период широко отмечаемого в Монголии праздника в Цагансар у многих возник вопрос, как удалось подготовить фаундера именно в это же время, да? Лично для меня самым важным является дисциплина. Я непрерывно провожу тренировку. Когда начинается новый курс, даты следующие уже определены. Считаю это простым, но обязательным. Действием для каждого из тех тренера. Ценность лицензии тренера зависит прежде всего от нас самих. На мой взгляд, здесь решающую роль играет не ассоциация, не наши наставники, а наши собственные усердия и уверенные личные ответственности. Только при регулярном проведении обучения мы можем зажигать сердце множества людей, тренировать новых лидеров и готовить будущих наставников. Поэтому продолжайте проводить свою тренировку системно и регулярно. Если сейчас кто-то из вас сомневается, смогу ли я поехать в Батуми, позвольте поделиться своим воспоминанием. В 2024 году, когда была объявлена, сейчас, извиняюсь, с ребенком, вот, сегодня мы только вдвоем, когда было объявлено, что первый конгресс Суперджем состоится в Батуми, моей младшей дочери было всего 5 месяцев. Первая мысль была о том, с кем оставить ребенка. Сделала упражнение «Я хозяин своих мыслей», и я сразу приняла внутреннее решение, что пойду, и начала смотреть авиабилеты и варианты размещения. Я еще не решила вопрос с присмотром за ребенком, еще не выполнила все условия конгресса, но душу я уже была в Батуми. И я действительно смогла, когда дочери исполнилось 7 месяцев, я успешно приняла участие в своем первом конгрессе в Батуми и стала одной из 16 тренеров из Монголии, которые впервые участвовали в этом событии. Чего вы действительно хотите, признайтесь в этом себе. Как говорил Генри Форд, думаете, если вы сможете, тогда вы правы, да? Если вы думаете, не сможете, тогда это тоже вы правы. И поэтому, какие решения, это ваши решения. Я уверена, что у нас нет оснований считать, что мы не способны. Наши 8 упражнений дают нам все возможности. Посмотрите, какие невероятные результаты вы способны создать. Ведь внутри вас заложена огромная сила. Совершенствуя себя, мы улучшаем и окружающий мир. Мы способны достигать великих высот и создать настоящие чудеса. Всем люблю и даю горячий микрофон величайшему, легендарному нашему Расулу. Люблю всех, благодарю.